ke dikgwedi tša go latelana tše nne bjale ditefelo di ya godimo go namelela ga kelo ya koketšego ya ditefelo goba inflation go hlotšwe ke go ya godimo ga ditefelo tša petrol. Tefelo ya litara ya petrol e ile godimo ka 121 cents kgweding ya go feta ya dira gore baotledi go la Gauteng ba lefele 19.54 cents litara. Tefelo ya litara ya petrol e godimo ka 4.69 cents ge go bapetšwa le kgweding ya January. Tše dingwe tšeo di išitšego kelo ya koketšego ya ditefelo godimo ke dijo le ditirelo tša go swana le motlakase le meetse. Bopi bja boima ba dikilogramo tše 5 bo godimo ka disente tše 32 mola swikiri ya boima ba dikilogramo tše 2.5 e bitša diranta tše 4 go feta mathomong a ngwaga. Globally, there are some inflationary pressures at the moment, and that has to do with various factors, so like, for example, a huge increase in demand because most economies are being opened up now. But the real question that economists are wondering and debating about is whether this inflation that we're currently experiencing internationally and locally in South Africa, whether this is only temporary or more permanent of nature. Initially, most economists expected this to be more temporary, but it seems as if the consensus is shifting to an inflation that is more permanent in nature. And that means that monetary policy will need to be tightened internationally, and inevitably South Africa will have to follow that as well. That means expect further increases in interest rates in South Africa. Go letetšwe gore mo dikgweding tše di tlago kelo ya koketšego ya ditefelo e tla tšwela pele go namelela e hlolwa ke go ya godimo ga ditefelo tša oli motlakase go koafala ga ranta le ditefelo tša go reka dithoto dinageng tše dingwe. Gloria Sefako Musi, SABC News, Johannesburg.